سر و سقما هرما سرحد دست بکر مجی بر خدا جهوارین گرم ام هاتن قبینه آنگو بشیریه و داره ولات خال دیانه میرکتیا میر ردوانا باوی تمو یا میرزک زازا لور دیروکه که وشارتی هیه دما مروف بحثا دیروکا ازدیا دکه سرکی تشتک تی بیرو مروف کو دما کو تو بخوازی لیکولینه بکی تو قد تو نویسین کو ازدیا بخواه لسر خواه نویسان دبه آماده کربن و چه کربن او ناینه دیتن پیشی لورا امکارن ده مسئله دیروکا ازدیا ده بیشن کو ازدی خودی دیروکک به همپانه خودی دیروکک پر کفنارن لنه نویسیه و او چند پرتوک هایجی مخابن پرانیا وان پرتوکان نه ازدیا بخوا نویسان دیه و پر شاشی هر وکی پیشتر رازین ندجی خود ین ببینگه دیده هنه لورا نه قاس حسانه که مروف بحثا دیروکا ازدیا و ین ازدین الیه بکه جبرکو ازدی وکه اول تجار نهات نقبول کرن و ده قانون ده جی بماف بون ده قانون ده جی وکه اوله که سر بخواه نهات نناس کرن و لورا جی پر زور بو ازدیا نکار بو آزاد و بخواه و خباتن لیکولینن گرینگ لسر خواه بکن و بوی که جی امکارن بگشتی بیجن که تاریخا ازدیا تاریخا کرد و کردستان تاریخا ملت الیه و یا ترکیه و یا کردا بگشتی جی ساقته کمه اجبرکو او پیزانین او لیکولین لسر ازدیا تننه تنه گلک بویرین کو بدفکی هاتنه گوتن هاتنه و گوتن جکر گیاشتنه جباوی گیاشتنه کر و هر وکیدن به وی هوایی هندک چیروک هاتنه رزگار کرن هنک دیروک هاتنه رزگار کرن هنک سرپیهاتی هاتنه رزگار کرن و او جیب تایبتی به دناوا چانده ده وک ام بیجن د دنگ بیجیه ده یعنی جی دناوا دستانین شر ده د کلامین شر ده دور ده هنک دیروک هاتیه پاراستن لی او جی تا ایرو بگشتی نه هاتنه آرشیف کرن و گلک ورزیونه وی جدا هنه
ازدیین لور جخورا دبیجن ام خال دینه. چاریک اول آ 100 سالا 19 دا لوی داری میرکتیه که بهز و نافدار آوا کرنه. و او میرکتی وک فدراسیونا عشیرین ازدی و گلین ارمنی و آسوریه. از دخوازم بحثا میرگه خالتا بکم. خالتی بخوجی شخود نوا پرسیده جی درباست بک و از هندکی بحثا خالتانی بکم خالتی کینه. خالتی ناوه که هرمیه هرما خالتا جرا تیگوتن و خالتی فدراسیونه که انگو هفگرتنه که جه گلک ایلین عشیرین ازدیا کو پیکتین. دناوا وان عشیران ده بیجن عشیره کو دبن فدراسیونا خالتانیه ده گیاشت نهف سه سرک عشیرین مزن هنه ام بین وک نمونه قزلی نقیبی انقوسی اوانا دبن وان ده جی هنک عشیرین بچوک باوک هنه اوانا به هفر فدراسیونک چیکرنه و حتی ام بیجن خالتا ام کارن بیاجی بیجن کو خودی دولت بونه انگو میرگه که وان هبیه و پایتختا و میرگه جی پایتختا و دولتا خالتانیه جی ناونداوی باشتر از بیجم ناونداوی جی ردوانه خالتی ده هرمین به تایبتی ده هرمین سرته ایله بشریه قبین و اروه دمان لوی هرمی دیروکک خورت و وشارتی هیه. هن لیکولینر و میسیونرین آوروپی گلک تشت نویسینه. دسا چافکانین ارمنیا جی بحثا 100 سالا 19 آ هرمی دکن. لوی دمی لردوانی میرکتیا میرزک زازه هبو. دولت عثمانیه جقوت کتبو. میرزک وک سربخو تفدیگریا. او پر با عادل نزی همو ارمنی، آسوری و ازدیان دبو. لوان خودی دردکت. جبو خاچپاریزان دکلکا قصر خدا دیرک چکر بو. گلک کسین که ظلم و زورداری در رویان دهاتن و خود دسپارتن میرزک زازا. سال 1809 دودیا ده بارون ادوارد نولت جهله که و دو رژی ده 100 سال 19 ده دسپیکا بیستان ده جنرال آلمان هلموت فون مولت که پرتغالی جیش خوال ویداری کفشل برچاوی ما ده نویس خدا تینن سر زمان و بحثا ملت ازدید کندوه درش خواه هنگ امبیجن وک بارون ادوارد فون نولت اوی باش نزانی بو کو ازدیاتی وانا ناز ند کرن لید پرتوک خدا بحثا تشتکی دکن اویا پر بالکش وک نمونه ام بیجن نویسا باغون ببخشینن جنرال هلموت فون مولت که ها دیجه دما او جنرالین عثمانیان پرورده دکه پرورده لشکری دکه پر بالاوی دکشینه ملتک کو قد ترکبونه دستلداری ترکان قبول نکه و قد جی وکه بشافتنا اولی قبول نکه انگو مرنا خو قبول دکن لی ترکبون و عربون قبول نکن اویا جی لبا جنرال هلموت فون مولت که بالداریه دا آفرینه و جرا دبه جی لیکولینه و دو پرسه دبه گلو افکینه کو چما او قاسیل بر خود دن یعنی کشتنا خو قبول دکن
لێ قانونên دەولەتê naxwazin qebûl bikin tevlî nabin dipirse îja jê re tê gotin vana êzidî ne dûr de jî yanî weke min her du nimûne anîn ser ziman nimûna a Baron Edward Nolde û ya General Helmut von Moltke lêbelê gelek nivîs û tekstê dijî hene pirtûk li gel me hene û kifş dikin û dewletê ku êzidiya tu caran desthilatdariya Tirkan qebûl nekiriye Türkbûn û Erebûn qebûl nekirine û tu cara jî nemerdî ango hilgirtina tivingê an jî hilgirtina karekî li hemberî netewa xwe bi navê ola xwe nekirine û ev ya jî nemumkûn e ji ber ku êzdiyatî bi xwe jiyana kurdewariye felsefa Kurdî tiye felsefa zimanê Kurdî diparêze û nedikare bi navê olê jî tiştekî ha bike ji ber ku ola êzdiyatî oleke aştîxwaz e. Li herema Xaldiyan li gorî hin agahiyan berê qasî sêsit şêst gundê êzdiyan hebiye. Lê mixabin roja îrohîn qasî 15 gund û gundikên êzdiyan mane. Ew jî ji bo hebûna xwe biparêzin di nav berxwedaneke hebûn û tunebûnê de ne. Bêzdî ev axê feqîr û bêhêz bimîne. Gundên êzidiya wek nimûne li bîra min e ku extiyarên êzidiya digotin hîn di dema salê 1970 de ku dema heyata ruhanî civata ruhanî koçek û qewalên êzidiya dihatine Bakurê Kurdistanê dema ku rê îmkan hebiya ku bihatina ewan digot dema em tawusê li nav êzidiya nav gundê êzidiya digerînin salek xilas dibe. Ango zêdey 365 gundê êzidiya hîn di wî wextî de ango di 1960 de hefteyê de şêstî de hebûne. Saleke sax qewal her rojê li gundekî diman û dua dikirin ji bo millet bi def û şivêbê karên olî dikirin çand û hunera êzdiya pêşkêş dikirin pirs û pirsgirêkên êzidiya bersiv didan li derd û pirsgirêk û birînên êzidiya xwedî derdiketin û ji vê hevokê jî em dizanin ku di wî wextî de ew qas gundê êzidiya hebûn lê mixabin îro êzidî li hersên herêmên taybet yê ku êzidî lê diman ev jî deşta Rihayê Wêranşar deşta Diyarbekirê Mêrdînê û Batmanê bi tevayî niha îro belgî kêmtirî 10-15 gundên êzidiya mabin di destê êzidiya de ew jî bi giştî kêmtirî pêsid êzidî li Bakurê Kurdistanê mane. Hemdem yê mayî ew bi xwe jî pirsgirêkê mezin ser wan hene wek nimûne ez dixwazim niha vêga behsa mesela gundê li Êlihê gundê girêdayê Êlihê gundê Kelokê ji xwe hemû cîhan îro li ser disekine ku li wê derê êzidî doz û dawa mafê xwe rewa dikin û dixwazin gundê xwe vegerin û gundê xwe xwedî derkevin ew jî pirsgirêkê mezin hene. Ev ya çima ew qasî girîng e ji ber ku biya min eger ku ne êzdî tenê milletê Kurd û hemû milletê pêk ku li welatê me jiyan dikin bi hev re vê pirsgirêkê û pirsgirêka vegera êzidiya bi hev re çareser nekin hingê tarîx bi xwe jî ji ortê radikin. Hingê jiyana û pêşeroja bi hev re jiyanê
بخواج ارته تیر را کرن. مخابن پرسکریکا والا کرنا گندین ازدیان و وگر وان برینکه کور و دره. جاند ده و د جواک دا کسین خودان ویجدان دیشینه. گنده آسنجه که ادی ازدی جیتونن اپی اوسف روژن گند این بری به حسرتی و آخین ببیرتینه و ناوین جیران خوین ازدی یکو دبیجه. از یوسفم از مردینم جوی درا خرابازنم کمبلی کوی جوی درا ذات وی درا شخص فقریکش بو اوی نانی خواه ذات وی درا ایدی ندو چار مال بو دو قهوه تیده بو حیدر قول مزروی بو چل مال تیده بو در قول مزروی بو چل پیجی مال تیده بو وانا کش خرابونه وانا کشونه یا سجیجی یا کشویه تریمامه مزروی بی قارچه $24 مزلقی وانه $24 مزلقی وانه ایزیا کشو المانیا جفرابو نانی آغی پروانده که شفر بار کردی تو آلمانیا. جراچا پر باز بود. خودی سوزه تو خواب بود. آریجی دی بود جا خودی سوزه خواب بود. حاولت تلچولی بمالا گند شویه. کردی بیکتا بودا که تو گند داد. خانی تله کنا که داد نالتا. ایشانتی و ایشانتی و تنبو. مالا جمعت گو مالا احمدی آقو. احمد آقا ابراهیم آقا آپی بود. یه اوجی آقا ابراهیم کشتن مالا پاسه دوری جا احمد آقا را بود. احمد آقا جی چند سال که خوار ایجا را بود مالا پاسه اوجی کشتن. ویلا یاده کره نیوره صبری بو، علی بو، اسمت بو یکی آلمانی نوی چی بو حسین بو بنفشه بو بنفشه پیرکا خو نوی کره کرکی خالص بو نوی کی مصطفی بو نوی کی عبدو بو لوی هرمی دمین بری کردن مسلمان ازدی و ارمن به هفرا جیانه به دوماندنا دمیرا ارمنی همه قط نمانه به فرمان خلا و فقیری
ازدی جی جیهوارن وان کرنه. هر چی قاس جی ازدی به خزانی و زوردستی کوچبر بونه و چونه جی ده دما کوچا داویدا بخواسته که مروین خو جنازه وان تینن ولید و لگنده خو دسپیرن آخی. ازدی باوریا خوی قدیم و زمان خوی قدیم بنگه ها هبونا خود حسبینن و وسا تفدگرن. همو فرمانن درباره واندا جی جبر وی خودی درکتنیه. جبو نحلن ده شرط و مرجن زور و زحمت تا جیان. دولت دزانه بو کو ازدی کردن زمان وانی دایک کردیه نهقی لازدی دهات کرن کوجبر کو کرد بون جهلا دنجی گلک مسلمانین سیاسی دفکرین گلک مسلمانین کو به نقنجی نزیک ازدیاد بون انجی کوج پیشتر رازی باور دکرن ج به بختی و درویل سر ازدیا کو ازدی ج ملکه کی نقنجی باور دکن ازدی جهازه که نقنج را باور دکن سر ویه که او جی دبونه حاجت و علی کاروان به دولتی را اوان جی ظلم و زوری لازدیا دکر دگوتن چمکه ازدی نه مسلمانن انگو ام دزانست ده بحثا ظلم و زوریه که دقات لسر ازدیا دکن جهلا که و ظلم و زوری سروان هبو کو کرد بون جهلا دن و جی ظلم و زوری سروان هبو کو نه مسلمان بون لورا روشا جیانا وان اوقاسی زور بو کو ازدی تنه دوان وقتان دا دکاربون لگندین به کهربا گندین به آف گندین چیایی دناوا چیا دا جیانا خواه بکن هلبت افجی تاثیره که پر نگاتیف لسروان دکر و مجبور دمان کو خواه بپارزن انگو چونا دبستانا چونا خواندنا بلند چونا درکتنا جبونا باجارین ترکای مزن کو جبو کار اف امکانا جبونا ازدیا گلکی زور بون و به مترسیه و گریدا بون نمونهک جویه که جی دیسا دخوازم بیجم وک نمونه حتانه که سال 1908 جی مباش کاربو بشوپاندا و گندین ازدیا ین مزن هبون لرهای ویران شاره لمردینه لباتمانه انگو لعلیه تایبتمندیه که وان گندا هبو تایبتمندیه گندا جی او بو و تشتی من بخواش شوپاند و من بخودیت لکولین سرکر و همو جه کو ازدی تیده بون سیاست دولت یا بشافتنه یا ترک بونه انگو کو ملت ترک بکه تاریخ ترکا سروان فرس بکه ایدئولوژی ترکا سروان فرس بکه ند کاربو تکتا ناف گنده ازدیا جهلا دن و سیاست عرب کرنه انگو بشافتنا اولی ند کاربو تکتا ناف گنده ازدیا لورا همو گندین ازدیا وکا گراوین پاراستنا زمانین کردی بون جلو برگن خواه چاندا خواه هنرا خواه باوریا خواه زمان خواه گراوین کردی بون دناوا دولتی ده همو در بیتر هاتبو بشافتن لی گندین ازدیا زوزو ند کاربو در باس و او سیاستا بشافتنه لی بروخاندن و درخستنا ازدیان جباکور و والاکرنا ازدیان جلیه هدی او گندانا جی هاتنه روخاندن یان جی هاتنه بشافتن جامی تیده آوا کرن جامی جیش خود بن کنترولا دولت تیده و پروردات تیده سیستم و ایدئولوژیا فرمی ده پاراست انگو مانا ازدیا کو تیده بمینن امکان جه ارته ده هات را کرن و بوی هاوی جی بشافتن وکم ایرو دبینن پر آگره کی گره دناوا ملته و اف بشافتنا هم نتوی هم بشافتنا اولی هم بشافتنا چانده هم بشافتنا زمان هم بشافتنا ادبیات
بشافتن جه همو آوایی بیه سدما سرکه کو خیرت شکاندنا پرسکریکا ملی و یا نتوا ملت کرده. ev erdnigarî cihekî efsûnî û destanî ye. Bi dehan ziyaretgehên Xwedî keramet hene. Ji ber wê ye ku dema mirov li vê erdnigariya xaldiyan dimeşe, hestên wekî ku bi rihên rûspî û lêhengan re dimeşî bi mirov re çêdibe. ام بیژن چندکه پر زنگین هبوم پرستگاه و زیارت ازدیا گلک جه هبوم وک نمونه زیارتا قبلدور پر کفناره لی مخابن د تو جیاده مروف ندکاره لسر دیروکاوی لی کولینه بکه تشتکی نویساندی تنه ای هیجی پر بکی ماسینه یانجی پر کمن جخینی زیارتا قبلدور هر وکیدن زیارتا شیخ وندا هيا اوج زیارتك ازديه پر كفنه پر تاريخيه و هر دوك جي بالسر خو هجانك و مرو ليكولين برفره لسر چيبكه و اگر کو ند هريما مدبيا اگر کو ند وير روشه دبيا از باورم او زیارت بخوجي ديروكاوان تاريخاوان و ببيا بنگه جبونا دستانان جبونا پرتوکان جبونا فيلم لسر چيب کرنا دوكومنتير لسر چيب کرنا حتى ببونا جیان هاتنا توریزمی جبونا کو ملت اجدر و دبی و تاریخ و دیروک و چیروکا به همپا یا ازدیا یا کردا لوری ببینه. ازدی قط به زیارت دبن آپ اوسف بخوشی شاهد کرامتا زیارتا گند آسنجه یا بایه زیارت بنا مکتبی بود درست اینجا بود یکی سال که بعد پشتوی کتانا شخور نانک پیوازک و نانک دبر و درا سر داتانی خالبرداری که دریز کر رادبی سرخواستی پیسان دو زیارت بایه بود یه وقت مبتعبه خود اب خود چومه خود یکو رابوی دارا را کر توا تا حیده قلی کری برا حیده قلی و با کت پشتا و کشا حتی مر ev cih warê bav û kalane. Ax welato.